imizuzu mithathu nje kosha lapha ke ihora lesibili emsakazweni Khosi FM uhlelo kanye nawe uPK lo hlezi naye hlezi nomfundo kanjalo ke noSbo kodwa ke sesivakashelwe lapha ke umnikazi madoda wengoma ethi mayicula bese ngena ukuthi waphafa gogo manje sesithi asimsondeze ngoba nabantu bakhuluma ngalokho la ukuthi waphafa gogo sikhuluma ngegcoka melisha umthandeni ufaka amanqele gcokama waphafa gogo Sova FM sawubona ninjalino ngiyambingelela uKhosi FM ngibingelela abalaleli boKhosi FM lobingelela umthandeni wakamanqele umshovu enkani kwaba nenkani indaba epheka amambati besula madevana ngilapha emdletsheni la ngidabuka khona esigodini ngaphansi kwenkosi umdletshe la ngakhele khona yazi mfethu izolo kunomfana besinaye lana omlaleli woKhosi FM otheme mekhuluma ibonga wathi usuke emdletsheni wakhuluma nje yonke into ethinta emdletsheni konke engikhumbula kahle producer uthe laphana sinomuntu esimfanisa noNkulunkulu ngoba uyena osikhayinsela le yanda semdletsheni wasethi igcoka melisha ngase ngithi mina mfana uhambe kuyomdebuthaza ngoba nanga ngiyakubona ngathi uzakabi kodwa yena ke umsakazi kanti namhlanje sibe sikhuluma ngawo asazi ukuthi lo mfana ukhuluma kanje ubhizi ulungisa izicobo zakho zokuphafa madoda Shudisanda salomfana siyathinta siyabusisa siyathinta siyabusisa no mfethu siyabonga kakhulu kodwa mhlawumbe mfethu ngiyafuna ngoba namhlanje sikhuluma ngoTikTok mfethu siyazi ukuthi uTikTok umusha mawuqhathanisa namanye ama social networks kodwa mawubheka indlela odume ngayo nendlela abantu abangene ngayo nezinto nje abazenzayo lapha kuTikTok sikhumbula into emayikhali indlela abantu abalisebenzise ngayo kodwa kulonyaka sibona manje angathi ayikhona uwaphafa gogo uwona ofike kakhulu mhlambe ngoba thina siyawazi phela ukuthi ingoma yakho le album yakho entsha ethi amavolovolo ubuwazi ukuthi uzothi mawuyenza bese gidima iyalapha ku TikTok ngendlela esihambe ngayo lutho umntaka baba lutho umntaka mama uyabona nami lomfo bathi TikTok bengingamazi ngizingifakele lapha bengifakele lapha udali ngithi ngiyangena lapha uvimbanisa isimonomono sami into engachazeki bafowethu yabona so kuthi kuba uvimbanisa uqala wavimbanisa lento ethi Discover FM ziyabanyanya uhlelo ziyabanyanya hayi kuze njalo ngithema ngikhipha album wagcwala isimonomono sema sengikhipha album nami selaze ukuthi ngikhatheleke manje angisafuni lutho kwazelo kwavumbolo waphafa gogo manje yabona mfowethu ngizama ukuthi nje iTikTok mfowethu ube surprise kumina ngoba bengingawazi noTikTok kanti nje mangena kuona azayitshela ukuthi mhlambe laba sibenzela mina ngoba kudlala ingoma zami kubantu baseNingizimu Afrika nakubona bonke nje abantu abalalela umculo wegcoka melisha kunomculo kaMthandeni ngoba izinto mina ngizenza bafethu ngoba ngiyiciko ngintsha ngoba ngiziloza futhi nje nginganake nakunaka uyabona kodwa ngiyafuna emthandeni unganganake nakunaka kodwa ake sinake bafole ngoma mawuthi waphafa gogo uthila ngoba uyazi ngiyafikela uVusiximbe ecula ingoma yakhe ethi salikwazi sigcobe iglycerina kodwa esebusuku akusaziqhubeka kuthiwa so wena nabaphafa nogogo uthini la waphafa gogo akedume sihlale lapha ngengoma kaphafa gogo ithi waphafa gogo yengabuthembeni ikhoduka sonke thina uzosala wethu kodwa mampentshi izosala wethu kodwa mampentshi mfowethu uwaphafa gogo ukhuluma umlayezo obheke insizweni eyihlala esilungwini emagoli alikho ihostel elingenaso isihlahla sompentshisi uma ungehlanga wayekhaya amampentshi asebevusiwe ukudla amampentshi vele so-ke kukhona insizwa lento ezihlala nosisi labafika abazala kuqala kunazo abazala kuqala